ngabe kuzowina abantu njengoba ngigqoke ezekaizer nje ngiyipirate thaka ngididise ngabe kuzowina abantu njengoba ngiyikaizer nje nawe uyabona ngiyikaizer shukuthi khona abepirates khona laba ngayiphatha kahle inkosi ngoba phela inkosi ipirates kodwa namhlanje ivele abayikaizer manje sazi ukuthi ipirates yenzele inkosini ngoba inkosi behlaliqoka kahle kodwa kuzake ngibe ukaizer ke namhlanje ngibe ukaizer mfana abafana bokuthula noxolo ngizokhuluma indaba elula ngizokhuluma kakhulu ngizokhuluma into elula yokuhlukana kwabantu bethandana iyona nje into engizocela ukuyikhuluma ilula kabi ayizothatha nje 20 minutes abantu ababili abathandanayo mabehlukana lokho ngizokusho siye lokho kuba ikaizer namhlanje Sabelelo 124 ngiyaphinda ngekhetha inkosi enkulu yasephakameni basenda ngokuphephisa ngokuphephisa abamba yezingozi ni bayasinda ngokuphephisa abahamba ezingozini baphunyuzwa uzidela okozidela balithande heli zayo ngiyahamba kwekuqa batele ngalolu uhambo lwami yelula isandla sakho ulubusise uhambo lwami ngesifingo sokusa ngiyongena meni amasango hayovule yovuleka ngokungena ngiyahamba wakuqabatele ngalolu uhambo lwami yelula isandla
sandla sakho ulubusise uhambo lwami ngohlabeni la ngentokozo emzini oyingcwele bajabule abahlangabezi bami ngokungena ngiyahamba kuqabathele ngalolu hambo lwami yalula kalula sandla sakho ulubusise uhambo lwami ngomsinela obongeka kayo ngingese thima senonhloni phakamani masango phakamani singene ngiyahamba bakuto bathule ngalawu hambo lwakho yelula sandla sakho ulubusise uhambo lwami uma ubona ilizwe linje abantu behlukana emshadweni behlukana
nezithandwa zabo abathandana nazo. Baningi abantu abanayo lento engiyikhulumayo. Namanje bayahlukana, baningi. Khona abahlukana ekusenje endlini, abahlala ndawonye bavuke sebehlukene. Banye bahlukana ebusuku. Ngisamfuna. Aya ngisamfuna ngicasula. Bahlukana njalo nje. Manje ngikhuluma ngaleyo ndaba yakhe namhlanje. Yahlukanwa. Nami ngihlukane naye, nami ngizohlukana naye. Ababuki ngesikhathi beqala abantu bethi bayathandana ukuthi kuqalaphi. Ngiyamthanda. Ayikho izinto abakhumbuzana zona. Kodwa kuhlukaneni, maningi amagama abakhona. Kodwa ayikho inkumbulo eyodwa ukuthi shame kwake waba nje. Usibani lo muntu kaNkulunkulu nemizwe nje. Kodwa izizathu zokuhlukana kwabantu akekho umshayeli umfundisi okwazi ukuyixazulula mase beyibeka. Ziyancipha lezi ezothando noma ngumfundisi nje. As a marriage counselor, mangathi ngifuna ukukhansela abantu abashadile. Inkinga mele ngiphathe uvaselina wami, ngiphathe amanzi ami, ngigqoke namafoto wonke kwashembe kuze bangisabe ngoba bangishaya ngishaya. Nalo umama ngangishaya hayi baba uyabona baba. Ngathi ungena indaba zakwami. Nalo insizwa na ngangishaya mele ungafaka wonke amafoto. Ngoba izizathu zokuhlukana kwabo zingaphezulu kokukhumbuzana ukuthandana kwabo. Okuhle weManazaretha bahla abantu bethandana. Sweet nje uZulu Motors odwa ukukhumbule awangiphathela uZulu Motors. Ayazi lo ndaba. Usweet uZulu Motors wala wangiphathela wona. Uthi amunye unkosikazi waseshadi iminyaka u45 nendoda yakhe. Awungishebele yini yenza ukuthi nihlale 45 years abantu behlukana kangaka, becanukelana kangaka ubusuku nemini. Konje njalo lemawoli uba nje mina ngeke ngezwe amanye amazwi ngoKhisimusi komunye umuntu engimusho ukhona kodwa la esontweni njana endlini ngengisho igama lakhe kodwa asihlala sonke athi kimi konje mangabe wena unamabonus la ikhawula inyamalala cha vele kunjalo. Kodwa mase kuphelile amabonus ubuya ngamsombuluko ngalesibili lokho cha phela nama ke amabonus bele ngishaya umoya. Kodwa inkinga nje ukuthi manje amabonus ngambona umuntu ejuka ukuthi makule amabonus ngayibona into ukuthi ngempela boma ngamabonus. Kodwa ngoba phela wahlale khona lamabonus mngami ukhona nangu ngikhuluma ngayo awahlale khona lamabonus uyasho nawe afika ngoDisemba. Manje kuzohlala ke ngenze njalo yona kumele baye khona ngivakashele ekhaya nami ngigqoke izinja nithi mfundisi. Ngoba ngiyakayi nami ngifike kulabo bantu engihlala ngifika ngenalutho kubo ngithembontshizi ngithengilayisi ukuba hlale khona njalo amabonus hayi ngoba ngiyamalala. Kodwa mase ngibuyile futhi endlini hayi kuhle baba ubuyile
manje nihlukana kangaka niyathandana niyahlukana nihlukana njalo bengithethe icala izolo ley'dalwa zenu ukuthi ngendlela amacala amaningi ngayo ezulwini okuhlukana kwenu njalo niyahlukana akezange esontweni ngizomshiya umuntu azagijima kwasamashisa wazakhe ngemuva ujahitekisi ucasuyile ewuthwele esontweni hawu awumlindi ngani minyaka awumlindi ngani mshiyelani hayi umthola phambili kujahwephi ngaphela mina singashiyani umuntu usathi ugcobisa umzimba omuthi ngihamba mina kodwa uyele njalo ubelokhu ekuseni ebuza ikama ebuza amanzi okugeza umama manje sekumele ahambeke umama engasayiphonjokanga naye afake iphonsi lezi zinto enizibangayo lezi zinto enihlukanelana zona azinamsebenzi nishilo ukuthandana nishilo ukubekezelelana nishilo ukulindana ngoba mangabe sengixabene njalo ngakusasa nisexabene hawu sewayibona yikho lento siyaqala mina ukukhulumela phansi Isifuna ukonsitheni isondweni futhi ngake ngavelelwa konke mina bafike bona imizi yabo bese kuthi ukonsitheni uzwile ukonsitheni qala kanjalo into itheni inkosi hawu sesithandana hayi inkosi ngiqinisile ngempela bengiqinisile ngoba lento enibangayo nihlukana nabantu enibaphiwe yidalwa zenu kuthi nibe nabo nihlukana nezihlobo zenu nihlukana nabantu enze kwakhe imizi nabo nihlukana nabantu enibusiselwe into eyodwa nabo indawo yakhona imali ngoba yikho kwesinye isikhathi ngoba akukho ukudla noma yikho impuphu akukho nje nihlanganisiwe izidalwa zenu nihlanganisiwe uNkulunkulu kuthi niphilisane kodwa alipheli ilanga ningexabananga awungitshela wema Siphowazi awungitshela wema Sipho uDompasi wamuphi hayi ngiyasola ukuthi useyikhwameni ithi uyayibona le njalo le ndaba yakho hlanga ukutshela wena into ezibalekile la ikhande lakho ukwazi ukuyibamba ucabangani ekhaya ucabangani cha hayi suka utholakala uDompasi akasaxolisi kulokuthi utholakele nawu nalo omunye yini lebangwayo ayikho kuyonakala emakhaya kuyonakala emadlozini abantu babanga into engekho uthi lo nkosikazi una 45 years eshadile uthi lo nkosikazi into engenze ukuthi ngihlale nomuntu ngavele ngangena phakathi kwakhe ngaba uye ngathi yonke into ayenzayo sizoyenza sonke angikhulumi ngemali zeni nempesheni cha ngoba ngiyazi amadoda ahlale efihla impesheni angikhulumi ngemali kapho inanda khuluma ngomngena phakathi komuntu othandana naye nibe into eyodwa uma egula nawe ugule lokho sikazi ukhulume imfihlo yothanda ngakaze ngizwe ngangena kuye njengoba ngupha amashembe nje ukuba umngamo uzongena kimi na yabo upha amashembe nami ngene kuye sibe into eyodwa mayiphethwe izinyo nami ngiphathwe izinyo mayiphethwe ikhanda nami ngiphathwe ikhanda uma icabanga okuthize nami ngicabanga singacabanga okuhlukene ungabi khona omunye ocabanga ukuthi baba sambe solanda inyanga ezobethela la ekhaya
bese ngivuma mina ngivunyiswa ukuthi ngoba lo usho njalo ngesikhathi ecabanga inyanga sicabanga kanye kanye engakasho ukuthi sicabanga inyanga nami sengicabangile lo budlelwane obuhlukanayo kangaka ingoba ubusuku bonke nemini yonke omunye ucabanga inkukhu zakhe omunye ucabanga imbongolo zakhe nizohlangana kanjani menicabanga into ehlukene uqala lapho kumona ngoba lo munye manje wasamfiseli manje wena ukuthi abe muhle mekuyisabathi ekseni kodwa wena sawumuhle ngoba lokhu inthelula nje ukugqoka wendoda ngiyibone ngami ngenhlale ngibukele umuntu egqoka ngibone ukuthi ngizongena kanye emanzini ngadonsa ubhavu nje sengikhezile sengambili umuntu wesifazana awe 3 hours besho ibhalula umile nje sibuke nakazi nje lwenzalo lebhotopoto nazi ya hayi wanganyomu senkingi mina ngincoma ngisho ngibonza abantu makeup ngathi ayihamba kahle le kodwa mina ngincoma wazi wamuhle bese usho njalo ukuthi hayi ubamshemba ngonile mangancoma ubuyela muva funa ngoyenza kahle manje idlulele kade yenzile ngiyabuka ke manje nasi isikhathi kodwa ngoba ngikuye ninaye akuzongikhathaza ngizobuyisa intambo ebomvu namhlanje ngiyazibuyisa noma ningenamali nize niyifake sengiyifakile nayi yebona nayi ngiyifakile nomkami uyifakile ngiyibuyiselani manje ngibuyisa imali ngibuyisa imali khona la sisale khona ngibuyisa imali futhi manje uma ngihlukana lengcebe inkosi endilethela yona le mali lezi imoto azizohlangana weManazaretha manje xabana njalo nonqubi uxabene nowakhe nomunye uxabe kuba umuntu engeke umbangana bazi i-airtime ingane yakhala ingane yazalela ukukhala umsebenzi wayo nje ukuthi khala ukho munye akukho okwadalwa ngaphandle ukuthi ingane ikhale kumsebenzi wayo ukuthi ikhale izalelwe lokho nje ukuthi ikhale le zizidalwa zenu ezinipha imali ezikhona la esontweni ezinipha ukuceba ezikhona la esontweni zithola nina-ke manje nibanga nodwa anazi nibangani nibanga nje ukuthi niyashiyana omunye ufuna ukugibela itaxi kuqala omunye ufuna ukufika kuqala esontweni inkosi ifike late ntambama lo ufike kuqala asafuna ukuhamba lo munye ufuna ukuhamba lo munye uyahamba kancane lo munye ngizikutshelile ngathi ukudla okuphelile ngiyagula ngikhuliswa ukudla hawu lento yakho iphela inamafutha hawu sekunamafutha manje ukudla kwami qala nje kube namafutha okwami nje ukudla kusuka namhlanje sinamafutha mafutha donu la uyabona le ngane yakho hayibo ingane yethu uyabona le ngane yakho le inethi ngafoni iyangisangana ingakho ubona ngingaseze endlini ile ngane ngiyezaba engenasidingo ninezaba ezingenasidingo aninawo ama-memories aninazo izinkumbulo zokuthandana kwenu azikho ngaphandle kokuxabana awukhumbuli nokodwa ukumoyizela ukuthi ngesikhathi ushaya le ntombazana wathini wesishimane ndini awayazi nedate ukuthi kwathandana nini obhebe uyi-valentine nje benzaka lama-valentine ayikho Valentine mina ngenzile awenzanga nevalentine awazi nevalentine sewakhohlwa mfana mina nevalentine ngenzile
wena uyenzani Valentine awuyazi Valentine so buyosibona uzobonani ngoba phela nami ngenza Valentine ngiyalethanda ngokulizwa zwalelo lizwe elizayo ongakhulu lwangili ngilibone wenhlizi yoyanhlizi ziyoyami uzunamathele kuJehova ngoba yena ulithwe lalenhliziyo yami ungumthunzi wokuphephela thandanani-ke yekani ukuthi manje sihlulwe abelungu baguge ndawonye thina siguge ndawonye belungu zibabone beno-70 bethandana 80 bethandana bebambene la endlini yakithi emnyama ikhehla linethe lingaba nje na-70 lingahlukani newisa lithi ligade impesheni ngekho ugade ipasi uthi yaseGoli ufona umama uthi uzontshontsha impesheni zakhe yonke le minyaka bengihlala nawe ngingantshontsha impesheni zakho mina wenze njalo umkhulu wami umkhonezi komasha esezohamba emhlabeni ukade impesheni zakhe ngize ngibuza ugogo umama Mtshata umkhulu esane sasakhile siphethe akusangena endlini yomkhulu ngoba ugade impesheni zakhe manje umama Mtshata akasekungithi gogo ugugile lo muntu ayithi impesheni la igadile kungena mina ngedwa endlini akasazwani ugogo bona kahle ukuthi ugogo uzomdlisa le impesheni nje uzoyithola kanzima uzegugile lo muntu manje ngabe bayathandana abasazwani manje akasafuni ukuthi umkhulu maqhamuka ugogo nje uthisa athi umkhulu Mtshata shamaze wangulala umkhonezi kwenze njani mkhulu ngikhathe impesheni zami uzongidliza uma Mtshata umbone lezi ingane ubona into engekho le ngane zakhe lezi usho abashana bakithi kwamasha lapha kamkhona labashana bakhe bayingozi kabi ayiphele leyo nto ake sithandaneni noma sesino-8 ubona bemimbahambe phaa bano-8 bayahambela nje baqhuba uthando lwabo bakhumbuzana iy'ngane zabo thina yini inkinga yethu yezani le impesheni eyigadiwena namsebenzi ngizotshala lokho-ke namhlanje akuthandanwe kuze kuthandane kuze nami ngizokwazi ukumvulela le ngcebo kacetshwayo engihlala ngithi ikhona angidlali ngani ingcebo yenu isesukeni samabandla ucetshwayo manje ngivula le ngcebo angifuni ukuvula ingcebo yabantu abaqabele ngiyayivula futhi namhlanje inkosi inibusise abantu bazoza enkosini bafake lezi zintambo ezibomvu khona engikwenzayo ngazo nomkamseni ngifakile kulashamba likhumbule inkosi inibusise
Namhlanje ngicabanga ukuthi ngizothandazela abantu banazaretha njengoba ngangithunyiwe ukuthi abantu bathandazele lapha etendeni akakashuwa ukuthi angiyeke. Kusho ukuthi ngizophuma nje ngibuye ngikhulekele abantu abangenayo imali yeintambo bayozibhala ebhukwini kumama kodwa ngicabanga ukuthi abantu ngibafeke bonke intambo khona isimo ngisibonayo kubuye ubupha ngazi buqhamukabi ngifuna ukubuqeda nje banazi ukuthi mina amandla okubuqeda.